وطن یعنی امیدی باز گفتن، وطن یعنی غباری روز رفتن، وطن یعنی هدف، یعنی شهامت، وطن یعنی شرف، یعنی شهادت، وطن یعنی گذشته، حال، فردا، تمام سهم یک ملت زی دنیا. صبح زیبای این دیار نازنین تاجیکستان عزیز برای هر یک شما فرخنده و مبارک باد. تماشابینان عزیز تلویزیون بهارستان، این لحظه ها آغاز برنامه صبحگاهی صفای سحر است که شما تماشا دارید. امیدوارم شما صبح خود را با طبع خوش و روح بالیده آغاز نمودید و به تماشای برنامه ما شروع کردید. 16 نوامبر در قانون جمهوری تاجیکستان درباره روزهای عید همچون روز پرزیدنت معین کرده شده است. مقصد از روز عید معین کردن 16 نوامبر به سبب نیست، زیرا محض در این روز تقدیرساز واقعی به نهایت مهم در حیات تمام مردم تاجیکستان به وقوع پیوست، یعنی اجلاسیه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان در شهر خوجند باستانی برگزار شد و آن معین کننده رشد منبعده تاجیکستان، اینچنین آغاز فعالیت پرزیدنتی در جمهوری تاجیکستان گردید. از همین روز اداره‌کنی پرزیدنتی آغاز یافته، پرزیدنت تازه انتخاب جمهوری تاجیکستان یعنی امامعلی رحمان رسما به وظیفه خود شروع کرد. واقعا این روز تاریخی چون تجسمگری آرزو و آمال نیک مردم، کفیل صلح و آرامی، مهر و محبت، عدالت و شفقت، خیرات و پیشرفت و وحدت و همدلی جامعه می باشد. بله بینندگان گرامی، همکنون همساله سنه 16 نوامبر همچون روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در قلمرو کشور ما با شکوه و شهامت خاصه تجلیل کرده می شود. خوب بیننده های عزیز، برنامه صفای سحر را با مهمانی خوردککمون یعنی با اصل از شروع آغاز میکنیم و فکر میکنم که او به برنامه ما با یک سرودی نو آمده است. اصل به برنامه ما خوش آمدید. تشکر برای دعوت. حالا میخوام برای شما یک شعر خود را کرایه نمونم. مرحمت. سلام ای پیشوا مردی خدا داد، بکردی اثری نو کشور آباد، همه احسن همه خانم تحسین و آن فرزانه مادر کی تو را زاد. سلامت باشید. اصل شما که الکی چندین سرودها رو الکی خواندید و در بین کودکان و نوجوانان خیلی مشهور نیز هستید و هنر شما البته باعث دوستداری همگان است. چون در عرفه تجلیل از روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان یعنی 16 نوامبر همساله روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تجلیل کرده می شود، شما با کدام سرود خود به برنامه ما تشریف آوردید؟ با سرودی گندم لاله میانی گندم لاله. یعنی شما این سرود رو در آغاز برنامه ما الکی به بینندگان پیشنهاد میکنید؟ بله. بیاید بیننده های عزیز حاضر سرودی را که اصل اشور و ما پیشکش می نماید تماشا میکنیم. ای هموطنان جانی من و جانی شما، دستی طلبی من است و دامانی شما، با شکر و سپاسی تاجیکستانی عزیز، خوانم غزلی قلب غزل خوانی شما، بخوانم غزلی قلب غزل خوانی شما.
خب اصل تشکر به شما برای پیشنهاد یک سرود دلنشین. بار دیگر به برنامه ما خوش آمدید. خوب، برنامه صفای سحر ادامه دارد. ما را همراه باشد. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان دائما در سخنرانی‌های خود تاکید می‌سازند که جوانان باید نامبردار نیاگان خردمند ایجادکار خود باشند. از این رو هر یک جوان کشور ما را لازم می‌آید که سر این مسئله اندیشه نماید. در تربیه وطندوستی و خودشناسی نسل امروز و آینده اثرهای پرمحتوای اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان نقش مهم و ارزنده دارند. ارجگذاری به تاریخ و تمدن ملت تاجیک یکی از رکن‌های مهمترین خودشناسی و خودآگاهی ملی به حساب رفته، آن پیوندگر نسل‌های گذشته و امروز و آینده ملت ما به حساب می‌رود. اثرهای تاریخی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان آید به تاریخ تمدن، زبان و شخصیت‌های ماندگار تاریخی در تربیت نسل نورس و جوان نقش کلیدی دارند. علاوه بر این، اثرهای پیشوای ملت در روند استوار نمودن رکن‌های دولتداری تاجیکان در شرایط امروزه مهم می‌باشند. اثرهای پرمحتوای تاجیکان در آینه تاریخ، نگاه به تمدن و تاریخ آریایی، محیط زندگی و عالم اندیشه های امام اعظم، روزگار، آثار و افکار، مولانا و تمدن انسانی، 20 قدم سازنده، زبان ملت، هستی ملت، چهره های ماندگار و افق های استقلال ارزشمند بوده انعکاسگر تاریخ گذشته و امروزه دستاوردهای زمان استقلال می باشند. مطالعه آنها برای بلند برداشتن حس وطندوستی و خودشناسی ملی و تحکیم وحدت و یگانگی اهمیت خاص دارد. همچنین ارزش علمی اثرها را بررسی موضوعهای تاریخی تاجیکان تشکیل می دهد که آن برای تشکل منبع تاجیکان و احیای سنت‌های دولتداری ملی اهمیت مهم دارد. یکی از این گونه اثرها تاجیکان در آینه تاریخ از آریان تا سامانیان می باشد که در آن تاریخ و تمدن نیاگان آریایی ما تا اصطلاح عرب در زمینه منبع‌های با اعتماد تاریخی و تحقیقات‌های پرمحتوای عالمان وطنی و خارجی بر رشته تحقیق کشیده شده است. ما کیستیم؟ از کجاییم؟ و در کدام دودمان سبزیده‌ایم؟ نخست اجدادانمان کیها بودند؟ از کجا آمدند و در کدام بوم آشیان داشتند؟ همه این سخنها در پیشگفتار کتاب اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تاجیکان در آینه تاریخ از آریان تا سامانیان آمده است. اثر فراگیر مسائل تاریخی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی قوم آریانژاد آسیای مرکزی در رابطه با تاریخ تمام ایرانیان می باشد. در آن مسئله های تشکل خلقیت های آریایی، گسترش تمدن آن، پدید آمدن دولت های توانای و متمرکز، نقش اجدادان ما در تمدن جهانی با نظر تازه و در زمینه دستاوردهای نوی علمی مطرح گردیدند. تاریخ تمدن بشری گواه است که خودشناسی و افتخار ملی پایدیوار بقای ملت صاحب احترام و با فرهنگ است. ملتی که زبان، تفکر ملی، تاریخ و ادبیات، رسم و آیین و ارزش‌های فرهنگیش را قدر نمی کند،
پایه‌های استقلالیتش را نیز چندان دیر پشتیبانی کرده نمی‌تواند. این و دیگر سخن‌های پرمحتوا و به نهایت ارزشمند محض در کتاب تاجیکان در آینه تاریخ آورده شدند. آموزش این اثر در مورد تربیت جوانان و در نهاد آنها گسترش دادن خودشناسی ملی، وطنپروری و وحدتگرایی بی‌نظیر است. کتاب دیگری پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان چهره‌های ماندگار نیز دارای ارزش بلند علمی و تاریخی و اهمیت بزرگ تربیوی میباشد. در این کتاب مؤلف درباره حیات و فعالیت، همچنین فداکاری و جانساری‌های فرزندان فرزانه و دلیر ملت خویش تحقیقات جالب برده در نهاد خواننده خاصه جوانان وطن احساس خودشناسی، خودآگاهی و وطنداری را تکمیل می‌دهد. چهره‌های ماندگار بهترین نمونه آثار تاریخی از لحاظ مضمون و مندرجه، اینچنین از نظر سبک و اسلوب و شیوه تحقیق میباشد. در این کتاب 25 نفر چهره ماندگار تمدن عالم که ریشه پیوند ملت بزرگ تاجیک میباشد معرفی گردیدند. اکثریت این چهره‌های تاریخی شخصیت‌های برجسته میباشند که در تغییر بخشیدن تاریخ اهل بشر یا ملت سربلند تاجیک تأثیر بزرگ رسانیدند. مخصوصاً خدمت این چهره‌های ماندگار در معرفی نمودن فرهنگ و تمدن ملت ما در عرصه جهانی نظیر ندارد. واقعاً مضمون و محتوای اثرهای پیشوای ملت خاطرنشان از آن میکند که هر نسل و هر فرد علاهیده زنجیره در تاریخ بشریت است که توسط موجودیت خویش گذشته را با آینده میپیوندد. اثرهای مذکور تنها به خاطر دانستن گذشته نبوده، بلکه دورنمایی است که راه آینده دولت و پیشامدهای دولتداری را روشن نموده برای تقویت وطن پرستی و کشورداری، وحدت و یگانگی ملی، خودآگاهی و رشد تفکر تاریخی نسل‌های امروزه و آینده روانه گردیده است. بینندگان عزیز تلویزیون بهارستان، این ادامه برنامه صبحگاهی صفای سحر است و حالا با برنامه ما مهمان نوبتی تشریف آوردند. فکر میکنم چهره او با هر یک شما شناس است. کارمند مؤسسه دولتی تلویزیون بهارستان، راوی برنامه های ما، فرهناز اشورова و یا مغفرت اشورова. باید بگویم که سبب دعوت کردن فرهناز به برنامه امروزه ما این غالبیت او در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است در دور شهری می باشد. در آغاز شما را به استودیوی تلویزیون بهارستان و یا به شبکه‌ای که خود شما در آن کار میکنید خیر مقدم میگوییم. تشکر زیاد. شما رو به خانه خود خیر مقدم میگم. من خیلی گویم خطا نمیشود. تشکر زیاد برای دعوت و من هیچ گمان نداشتم که روز میرسد و من مهمونی تلویزیونی میشوم که در اونجا چندین سال است کار میکنم. خوب فرهناز، یک چیز رو ما نفهمیدیم. در اینجا در دیپلم شما نام شما مغفرت است، ولی ما شما رو همچون فرهناز میشناسیم. فرق این در چیست؟ این هیچ فرقیتی ندارد. اصلا تا چند روز شد که از همان لحظه های تیاری برای جایزه سپاری آزمون الکی حتی در سامانه های اجتماعی نیز چنین بحث می رود برای چی آنجا مغفرت نوشته شده است و نام شما باشد فرهناز، برای چی در نامناسب دیگر کس عکس شما را گذاشتند. همین گونه سوال ها زیاد می شوند. این البته من دو نام دارم، هم گویم خطا نمیکنیم و نامی که در حجت ها آمده است این مغفرت می باشد، ولی از خردی من رو که فرهناز گفتند همین خیلی عادت کردم. فکر میکنم تماشابینان هم همه با همین نامی فرهناز میشناسند. خب چی باعث آن شد که شما که یک کارمند تلویزیون هستید با کتابخوانی شروع نمودید و در این آزمون اشتراک کردید؟
албатта ба китобхонӣ шурӯъ намудани ман ин аз синни хурдсолӣ мебошад. Аз айёми мактабӣ ман ҳама асарҳоро аз худ мекардам, достонҳоро аз ёд мекардам, вале сабаби асосии иштирокам дар озмун ин телевизиони Баҳористон ва хусусан барномаи Ангубин шуд, ки таи чанд сол буд аз солҳои нахустини баргузории озмун мо иштирокчиёнро қабул мекардем ва ба онҳо ёрӣ мерасондем бо ҳамроҳи коргардони барнома, ба онҳо китобҳоро тавсия мекардем ва мегуфтем, ки дар озмун рафта ширкат варзанд ва албатта то даврҳои шаҳриву ҷумҳуриявӣ меомаданд иштирокчиёни мо. Ва ҳамин буд, ки ман албатта худ ҳама анамон маълумотҳо, ҳама анамон шеърҳову ғазалҳо, достонҳоро аз ёд медонистам ва имсол кӯшиш кардам то худ низ иштирок намоям. хуб, ин соли аввал аст ки шумо дар ин озмун иштирок мекунед? албатта ин нахустин сол аст ки ман дар ин озмун ширкат меварзам ва фикр мекунам, ки солҳои минбаъда иштирок кардан шарт нахоҳад буд то 3 соли оянда, зеро кӯшиш мекунам то ғолиб шавам. ин натиҷаи хеле хуб ҳам ҳаст, зеро ки дар 3 соле ки шумо иштирок накардед, вале тайёрӣ дидед, мумкин ҳоло бошад дар даври шаҳрӣ сазовори ҷои сеюм гашед ва ман умедворам, ки дар даври ҷумҳуриявӣ низ сазовори ҷои намоён мегардед. ташаккури зиёд. Албатта шумо гуфтед, ки 3 сол тайёрӣ медидед. Ин албатта чунин нест, зеро ҳама он маълумотҳо, ҳама он чизе ки дар рӯйхати ман омадааст, ин аллакай аз хурдиам ман онҳоро медонистам ва таи тақрибан 2 ҳафта пас аз 2 ҳафта мондани анамин то даври ноҳиявӣ ман аллакай омода шуданро оғоз кардам ва ҳама он чизе ки аз адабиёти кӯдакона медонам ман ҳамин сол ба хондан шурӯъ кардам. саломат бошед. соли гузашта низ аз шабакаи телевизиони Баҳористон коргардон Музаффар Сулаймонӣ иштирок карда буданд дар ин озмун ва сазовори ҷои аввал гаштанд. бале, фикр мекунам, ки ин ғолибият барои ҳар як корманди телевизиони Баҳористон яъне як шодию фараҳ овард ва онҳо кӯшиш намуданд, ки имсол низ аз байни кормандон пешниҳод кунанд барои иштирок дар озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи донои китоб аст ва фикр мекунам ин зарурат низ дорад, зеро чун ҳамаи мо ки дар байни кӯдакону наврасон кор ва фаъолият дорем, яъне дар муассисае фаъолият мекунем, ки пайваста бо насли наврас сару кор дорем, ин хеле муҳим мебошад ва албатта барои тақвияти дониши мо ин озмун саҳми бениҳоят арзандаи худро мегузорад. бале, дуруст қайд кардед. Бояд, зеро моро ки ҳар як хурдсол тамошо мекунад, мо албатта барои онҳо чӣ аз ҷиҳати яъне симои зоҳирӣ, чӣ тарзи гуфтор, чӣ тарзи либоспӯшӣ, барои онҳо як намуна ҳастем, ки ҳар як кӯдак ба мо пайравӣ мекунад ва албатта бояд кӯшиш кунем, ки аз ҷиҳати фикрониву зеҳнӣ низ, яъне аз ҷиҳати донишу маҳорат низ барои онҳо намунаи ибрат гардем. саломат бошед. хуб, биёед аз худи анамин озмун ки шумо дар он иштирок кардед ҳарф мезанем. даврҳои озмун чӣ гуна сипарӣ шуданд? Чӣ душвориҳо буд ва чӣ чизҳое дар ёди шумо мондааст? даврҳои озмун бениҳоят хотирмон ҳастанд, зеро бароям ягон лаҳзааш қариб ки фаромӯш намешавад, зеро аз даври муассисавӣ ки дар Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардида буд, дар он вақт аллакай 1 рӯз монда буд то баргузории озмун. Ман мехостам, ман то ҳол ба як хулосаи аниқ наомада будам, ки дар кадом номинатсия иштирок мекунам. Ман мехостам ё дар номинатсияи классикӣ иштирок кунам, ё ин ки дар муосир. Ва дар фикру хаёли ман адабиёти кӯдакона набуд, вале ба ман устод Музаффар Сулаймонӣ тавсия доданд, ки ту маҳз бояд ана ҳамин, мо ки дар муассисаи кӯдакона фаъолият мекунем, ту бояд маҳз ана ҳамин номинатсияро интихоб кунӣ. Ман рафтам дар он ҷо, намедонам, он қадар фаҳмиши хуб надорам. муосир ва классик адабиётҳо хуб медонам, омехта кардам, вале ана ҳамин адабиёти кӯдакона, ки дар назари ҳама осон аст, дар назари ман аз адабиёти ҷаҳон низ душвортар намуда буд. Вале чӣ тавре ки гуфтам, пас аз даври муассисавӣ 2 ҳафта монда буд. Дар анамон давоми 2 ҳафта ман ҳама рӯйхати худро тартиб додам ва ҳама он шеърҳоеро ки медонистам хуб яъне ба чоп расондам ва ҳамин тавр хуб омода шудам.
хуб ба фикрам барномаи ангубӣ низ боиси он шуд ки шумо аз номинатсияи адабиёти кӯдакона иштирок намудед, зеро мумкин ки бо кӯдаконе ки дар он ҷо иштирок мекарданд шумо аллакай чанд барномае ки дар он ҷо бояд баргузор мегардид шумо онро аз худ карда будед. албатта ман аз хурдӣ зеҳни хуб дорам ва ҳангоме ки як маротиба шеърро мехонам дуюм маротиба аллакай худаш аз ёд мешавад ва аздаҳони кӯдакон низ ҳамаи ҳамин шеърҳоро ман аз ёд кардам, фақат ки анамон муаллифонашонро ман ёфтам, навиштам ва ҳамин хеле барномаи ангубин бароям дар иштироки озмун кӯмак расонд. саломат бошед. гарчанде ки шумо барандаи хуби телевизиони Бористон ҳастед, ҳоло шумо меҳмони мо ҳастед. ба ин хотир мехостем ки барои мо ва бинандагон ҳатман як шеъре қироат мекардед. хуб, ташаккури зиёд. Мехостам шеъри ватанро аз устод Муҳаммад Ғоиб бароятон қироат намоям. албатта барои тамошобинон ҳам. дар он соат ки мадҳуш одамон аз бодаи хобанд, чароғи рӯзро аз тоқи тори шаб намеёбанд. мани бедор бо аҳли диёрам роз мегӯям, суханро бо нигаҳ яъне ки беовоз мегӯям. ба ҷои мо фақат он лаҳза манро дӯст медорам, нишони арзи меҳрамро суханро дӯст медорам. худамро соҳиби мулки кӯҳанро дӯст медорам. ватанро дӯст медорам, ватанро дӯст медорам. садои мурғакону мерасад бонги аз он бар гӯш, пур аз овоз мегардад гулӯи олами хомӯш. зи хона бо дили пур ҷониби дарвоза метозам, ба истиқболи рӯзу рӯзгори тоза метозам. раҳи меҳрам барад бар коргоҳам аз дигарҳо пеш, зи ҷамъи рӯй сурхон мегузорам хунҷигарҳо пеш. худамро соҳиби мулки кӯҳанро дӯст медорам, ватанро дӯст медорам, ватанро дӯст медорам. суруди миллӣ ояд ҳар гаҳе бар гӯш мегирям, дами болоравии парчамаш хомӯш мегирям. муҳаббатномаи худро ба он пайваста менозам, ба пеши пои бедории миллат саҷда месозам. худамро соҳиби мулки кӯҳанро дӯст медорам, ватанро дӯст медорам, ватанро дӯст медорам. фиристам дуртар нури ватанҷӯи нигоҳамро, бубинам мардуми заҳматкаши ояндахоҳамро. раҳи бехавфу нақбу истгоҳи барқ месозанд, диёри хешро машҳуртар дар шарқ месозанд. худамро соҳиби мулки кӯҳанро дӯст медорам, ватанро дӯст медорам, ватанро дӯст медорам. ватан он ҷо ки паҳнои ҷаҳон дар нисбаташ танг аст, кафи хокаш ҳама зар асту хораш низ гулранг аст. чу савти булбулаш овози товусаш хушоҳанг аст, ҳама ҳарфи ҳадисаш оби чашми меҳри пурнанг аст. зи гумномӣ фақат санги ватан гӯрам нигаҳ дорад, зи гумномӣ фақат санги ватан гӯрам нигаҳ дорад. ҳама ҷон кандани рӯзу шаби ман баҳри ин санг аст. саломат бошед. бисёр ҳам қироати хуб доред ва албатта ташаккур. хуб, ҳозир ки шумо ба даври ҷумҳуриявӣ рохат ёфтед, чӣ омодагиҳо доред? айни замон якчанд рӯз шуд ки ман сазовори ҷои сеюм гаштам, яъне ба даври ҷумҳуриявӣ рохат ёфтанамро фаҳмидам ва ман ду рӯз шуд ба худ истироҳат додам, вале китобҳои навро боз дастрас намудам ва албатта
чандон вақти зиёд намонда аст, ҳамагӣ 2 ҳафта 3 ҳафта монда аст. Кӯшиш мекунам то ин муддат якчанд асари дигарро ки дар нақша буд онҳоро аз худ намоям, асари насрӣ, ва боқӣ монда рӯзҳоро бошад барои такрор кардани ҳама адабиётҳо сарф хоҳам кард. саломат бошед. хуб, чун дар даври шаҳри Озмун сазовори ҷои сеюм гардидед ва соҳиби 10,000 сомонӣ мукофот шудед. хуб, муборакатон бошад. ва агар яъне барои шумо махфӣ набошад, дар чӣ кор сарф мекунед ин маблағро? шояд бовар накунед, вале то ҳолан ҳамон маблағе ки дар дохили лифофа буд, то ҳолан ҳамон хеле истода аст ва ҳатто мукофоте ки аз даври ноҳиявӣ ҳам гирифта будам, оло ба он даст нарасондам. Дар нақша аст ки ин маблағ бояд барои харидорӣ намудани китобҳо сарф шаванд ва тартиб додани рӯйхатҳои нав низ. Ҳамин хел аст ва фикр мекунам албатта расанда аст, басанда аст ва зиёдӣ ҳам мекунад. Шояд боз ягон чиз дигар мехарам, намедонам. хуб, Фарҳназ, дар ҳақиқат ин як фикри хеле хуб аст ва умедворем ки шумо ин фикри худро амалӣ гардонед ва ба шумо албатта дар даври ҷумҳуриявӣ комёбиҳоро хоҳонем ва умедворем ки сазовори ҷои намоён мегардед. Ташаккури зиёд. хуб, бори дигар ба барномаи мо хуш омадед. бовар дорам ки баъд аз оне ки шумо иштирок мекунед дар даври ҷумҳуриявӣ бо дастоварди хуби дигаре ҳатман боз меҳмони барномаи субҳгоҳӣ Сафои саҳар мешавед. албатта умедвор ҳастем, кӯшиш мекунем то ба хотири дар барномаи шумо ба ҳайси ғолиб иштирок кардан, як илоҷ кардан ҳамон ҷоизаро сазовор шавем. яъне кӯшиш менамоед ва аллакай шояд боварӣ низ доред. албатта боварӣ, яъне боварӣ чӣ тавре ки барои парвоз кардан ба паррандагон парубол лозим мешавад, ба инсон боварӣ ва умед барои фардо лозим аст ва албатта бебоварӣ шахс сазовори ягон ҷой, сазовори ягон пешравӣ дар зиндагӣ шуда наметавонад. барои ҳар як амале ки мо мекунем боварӣ муҳим аст. саломат бошед. хуб, бинандагони гиромӣ, тӯли чанд лаҳзае мо суҳбати кӯтоҳе доштем бо ҳамкорамон Фарҳноз Ашурова, ғолиби даври шаҳри Озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи донои китоб аст ва тӯли чанд лаҳза бо ӯ суҳбат кардем. хуб, барномаи субҳгоҳии Сафои саҳар идома дорад. моро ҳамроҳ бошед. истеъмоли субҳона хеле муҳим мебошад, зеро субҳона моро бо нерӯ ва энергияи муҳим таъмин месозад. 25-30% калорияҳои рӯзона бояд дар субҳона ҷойгир шуда бошад. яъне мо бояд ғизоҳоеро истеъмол намоем ки онҳо ба буньяи мо фоидаовар бошанд. шумо низ бояд дар интихоби дурусти ғизо хато накунед, зеро ғизо метавонад дар рушд ва инкишофи бадани шумо саҳми назаррасеро дошта бошад. субҳатон бахайр дӯстони азиз, дар бахши навбатӣ баҳратон тарзи омоданамоии чунин субҳонаро нишон медиҳем. якто тухмро бо 3 қошуқ шири қиёмшуда омехта намуда, ба он каме орд илова карда боз якҷоя менамоем. як миқдор панирро аз тароша гузаронида ба он каме кабудӣ илова мекунем. дӯстони азиз, шумо метавонед аз дилхоҳ панир истифода баред. рӯи тоба равған молида каме маҳлулро рӯи он мерезем ва ин амалро иҷро месозем то маҳлул пурра тунук гардад. пас аз сурх шуданаш панирро илова карда маҳлул мерезем. субҳона ба пуррагӣ омода гашт. шумо низ метавонед аз ин дастур истифода бурда чунин хӯрдани болаззатро баҳри оилаи хеш омода созед. хуб, бинандаҳои азиз, ин
идомаи барномаи субҳгоҳӣ Сафои саҳар мебошад ва меҳмони барномаи имрӯзаи мо аст Шамсиддинова Нурбону, хонандаи синфи 6 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 12. Нурбону, ба барномаи мо хуш омадед. раҳмат. хуб, мо фаҳмидем ки шумо навқалами Навраз ҳастед, пас хуб мешуд ки барномаро бо як шеър аз эҷодиёти худатон шурӯъ намоем. албатта, номи шеъри ман душанбе мебошад. душанбе, хонаи умеди дилҳо, душанбе, манзили дирӯзу фардо, чӣ хушзебо, чӣ дилоро табиат. душанбе, юди ёрони тавоно, душанбе, қалби ман, оинаи ман, душанбе, ин дили бекинаи ман, душанбе, модари сулҳпарвари ман, душанбе, аз бадахшон то зарафшон, ба помиру хатлону хуросон, душанбе, пойтахти тоҷикистон. саломат бошед. офарин. хуб, шумо дар синфи 6 мехондид? бале. саломат бошед. то имрӯз дар кадом озмунҳо иштирок намудаед? ман дар озмуни ҷумҳуравии фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст то қалби тоҷикистони душанбе иштирок кардам. хуб, дар озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст, аз кадом номинатсия шумо баромад кардед? ман дар озмуни ҷумҳуравии фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст аз рӯи номинатсияи хондан ва аз ёд кардани адабиёти кӯдакон ва наврасон иштирок кардам. шумо чӣ қадар шеър, афсона, ҳикояро аз рӯи номинатсияи мазкур тибқи низомнома аз худ кардед? ман бисёртар афсонаҳо аз худ кардам ки шумораи онҳо ба 2000 мерасанд. мисраҳои шеърии ман ба 250 мисра расиданд. ман зиёда 400 шеър, 250 ғазал, 200 чистон, 200 тезгӯяк, 200 зарбумасал ва ғайраҳо аз худ намудам. айни ҳол метавонед яке аз ин афсонаҳое ки аз худ кардед ба мо нақл кунед? ин ҳикояе ки ман ба пешкаши шумо мекунам савоби нимтанон мебошад. рӯзе писаре аз роҳ мегузашт. нохост аз нашташ як хишти пухтае баромад. хиштро гирифту як сӯи роҳ гузошт. аз таги он хишт як сандуқе баромад ки дар назди худ калидаш дар наздаш буд. ӯ сандуқро гирифта кушод ки нохост як мӯри калоне аз сандуқ баромаду дуғил зада аз сандуқ баромад. ӯ ба сари писар 2 бор тоб хӯрд ва гуфт: ҳозир ман ба ту заҳр мечаконам. писар гуфт: о, ман туро аз сандуқ наҷот додам. ту озодӣ омадию, наход ту маро заҳр занӣ. гуфт: наход ба ҷои некӣ бадӣ ояд, набояд маро заҳр занӣ. аз куҷои онҳо дар баҳс буданд. нохост аз куҷои 3 аспакӣ пайдо шуду гуфт: чӣ баҳс карда истодаед? онҳо воқеаро гуфта доданд. онҳо ҳам ба писар мегуфтанд ки писар дар ин ҷо даст боло аст, чунки ба ҷои некӣ набояд бадӣ ояд. хулоси гап, мор ба 40 аспакии дигар ҳам суханони онҳоро бовар накарду онҳо ҳам рафтанд. ва аз бори дуюм писаре омаду гуфт: шумо чӣ баҳсу мунозира карда истодаед? онҳо воқеаро гуфта доданд. гуфт: ин хел намешавад. наход ҳамин қадар мӯи калон ба ҳамин сандуқи хурд ғунҷад. мор гуфт: ман меғунҷам, кани як даро. гуфт писар. писар мор дуғил зада ба сандуқ даромад ва писар саросема калидро гирифту сандуқро маҳкам кард. ва баъд мард гуфт: ту аз куҷо пайдо шудӣ ки аз маргам маро наҷот додӣ? писар гуфт: ман он касе ҳастам ки ту рӯзе ба ман ним то нон дода будӣ. бо ҳамин ҳикояи ман тамом шуд. яъне некӣ замоне мешавад ки боз ба мо бармегардад. ин писарак ба ӯ некӣ кардааст ва некии ӯ дуввумбора ба ӯ баргаштааст. яъне хулосаи ин афсона ҳамин мебошад. бале.
خب حالا میتوانید به ما چند ضرب‌المثل بگویید؟ البته کودک عزیز است، ادبش از آن عزیزتر. مه به اب نمی شود، جای افتیدن میابم 7 قبط کرپچه می پرتیم. سخن زر، سکوت گوهر. سلامت باشید. خوب شما در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است اشتراک نمودید و تا دور دوم این آزمون آمدید بله. و موفق نشدید در دور من بعده. رو افتاده نیستید؟ نه، من میخواستم رو افتاده نشوم چون این خواندن است و کوشش زیاد میکنم که سال آینده در این آزمون غالب آیم. یعنی باز بسیارتر خوانید، بسیارتر از خود کنید و شماره همون کتاب هایی که از خود نمودید زیادتر کنید و در این آزمون باز هم اشتراک نمایید. میخواهم سال آینده نومیناسیون خود را عوض کرده از روی نومیناسیون ادبیات معاصر اشتراک ورزم. خب بیننده های عزیز، همین طور هم هست. هر یک اشتراکچی که در آزمون ها اشتراک میکند و اگر او صاحب یگان جای افتخاری نگردد باید رو افتاده نشود، زیرا الکی اذیت کردن او و کوشش کردن او این یک پیشروی بزرگ است برای خودی خواننده. خوب نوربانو، در آزمون شهری تو قلب تاجیکستان دوشنبه از روی کدام نومیناسیون اشتراک کردید؟ من در این آزمون از روی نومیناسیون ایجاد شعری بهترین در وصف پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه اشتراک نمودید. اشتراک نمودم. چند شعر پیشنهاد کردید؟ در آن آزمون من 5 تا شعر پیشنهاد کردم. خب کی به شما کمک کرد که همین شعرها را نویسید و کی این شعرها را اصلاح میکرد؟ استادی من این خیرالدین خیراندیش بودن و در خانه باشن مادرم کمی به من یاد میرسن. یعنی شما اعضای محفل همیشه بهار نیز هستید؟ بله، من اعضای محفل همیشه بهار هستم که طول 1 سال می شود که به آنجا می روم. سلامت باشید. شعرهای شما در یگان روزنامه و یا گازیتا چاپ شدند؟ بله، شعرها و حکایه های من در روزنامه های پیرو و سلام آینده به چاپ رسیدند. این چنین در کتاب کلک سبز که ایجاد نو قلمان می باشند به چاپ رسیده است. خب در المپیادهای فنی چی اشتراک کردید؟ بله، من در المپیادهای فنی از فن زبان و ادبیات تاجیک اشتراک کردم. این یکم سال است که شما در المپیادهای فنی اشتراک میکنید؟ البته طول 2 سال می شود. خب شما بیشتر به کدام فنها توجه دارید در مکتب؟ یعنی من به فنهای زبان، ادبیات و این چنین بوتانیکا و دیگر فنها توجه زیاد دارم. سلامت باشید. در آینده کی شدن میخواهید؟ میخوام در آینده نویسنده یا اینکه حقوق شناس شوم. خب ما به شما موفقیت ها را آرزومندیم و امیدواریم که آرزوهای شما عملی گردند. بله، به شما توصیه میدهیم که حتما دلمانده نشوید، چون از دور دوم آزمون الکی که راحت نگرفتید این معنای آن را ندارد که شما ندانستید و شما داننده آن چیزی که در نومیناسیون است نیستید، بلکه این آن را نشان میدهد که شما الکی به این بحر، یعنی بحر علم و دانش وارد شده اید و چیزهای زیادی را از خود کرده اید. تنها در یک رقابت شما مغلوب شدید و می توانید که با سعی و تلاش های همیشگیتان توانید در نوبت های بعدی حتما غالب برآیید. برایتان البته کامیابی، موفقیت آرزومندیم. خوب شما به همسالان خودتان چی توصیه میدهید؟ من به همسالان خود توصیه میدم که بیشتر کتاب‌های زیاد مطالعه نمایند و در آزمون‌های فنی یا اینکه دیگر آزمون‌ها اشتراک ورزند. حالا میخوام یک شعر دوست می‌داشتم را قرائت نمایم. شاعر لایق شریعلی، نصیحت مادر. مادرم میگفت دایم وقتی خوب کن، البته با بازوی راست. آن همه کاری که نیت میکند سر بکن با قوه بازوی راست. نان را دایم با دستی راست گیر، پشت اول آستین راست را. گر ببندی عهد پیمان میکند، دست چپ نه خیر دارد نه بقا. خور بودم به خبر بودم هنوز، فرق بین دست چپ و راست چیست. خواب کردم سیر بودم مدعا در دست چپ و راست نیست. بعد فهمیدم مراد مادرم، زین نصیحت
های دیگر بوده است. با چنین پند و نصیحت ها به من راستی را تربیت بنموده است. سلامت باشد. خوب بیننده های عزیز، مهمانی برنامه ما بودند شمسیدین و نوربانو، خواننده صنف 6 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 12 شهر دوشنبه، ایجادکار و نوقلم نورس. نوربانو، بار دیگر به برنامه ما خوش آمدید. رحمت. با گذشت لحظه ها برنامه صبحگاهی صفای سحر را به انجام می‌رسانیم. طول چند لحظه با شما بودیم. گروه ایجادی برنامه صبحگاهی صفای سحر، نواربرداران، کارگردان برنامه بینظیر و من نصرت الله. همیشه برای شما تنصیحاتی خانوادگی و کامگاری تمنا داریم. خود و نزدیکانتان را احتیاط کنید. صبح شد. از روی خود یک جرعه لبخندم بده. برخیز و روزت را با یک تبسم و قدردانی از زندگانی آغاز کن. این روزتان همچون گل زیبا و همچون صبح با صفا باشد. تا صبح دیگر خیر.